Ensa enko ekwane a yebefa so abo ye portable ho ban na plastic ye rubber yi a ye de chichiri nuane ne ade ade se de omanfo na se mpanifo bi a wasua ho ade akwachire wo tufu se enko yie no nti na opanyini baako opanyini kwasi adujan bono poye mantem no opanyini de ade hwede ye mu oden eto wo mo no aduane ne omanfo nyinanim se wasrada enka ne no na ne ye wo anwono mo ha ban wo ho anu konsuo mu anu akote de chichiri aduane kama sanso na bode ene kwadu haban wo de bobanku nyina eyeye enti omanfo ntwe wo mfiri rubber wo de chichire nnuane wo na san haban no yensan enkofa isanse nura ne wiase afa na nyina edi World Environmental Day enti bono epoye mantemu nso Regional Coordinating Council no eye enhyiemu se enhyiemu ye Environmental Protection Agency ke bie womfo nyina ebabia otena ase dwendwen ekwan a tano esukase obefa so abonho ban efri plastics a omanfo bi edigum no emu bono epoye mantemu so afo kosi edujan editu EPA enim se wonfa nhyehyeye bi emra enuane ayedi ewo rubber mu no yebetimi abra no ase ewo mayi emu. But and part of the EPA agenda, one of your agenda. So we are one as EPA day. But yet none of so I have buy and I extra. Now your mamma no pull so one. No more continue the kitchen dog. No more to be banded and move. I go square. Okotomo I be gum. You bet to me, Trias, I was so. And wechi Techiman Traditional Council ane musini wakoji Adom Kasee baseshia fori kurom hene ekasai wo dwumedie no ase a ono nso de sansem ye etudwa afenda ya start niema no yewo Africa and also Ghana in particular if you say because say ya nshada nyi biribi ansi wo sa say ye de beye sa adena ye de nanamu sa na ya short oxygen na emo a ese ye de tren wiase a sabi ye bedi ne ya wunum ne ade nyina no ebi ne ho na ekom de yeko wu tibe de me feel say say dem so organize program no ne krakra na bono epoye mantemu director woda EPA no ora Anthony Dua editor just say so ya worka no ho asem yi esomo manfo sompa senti e wo timi eyi efin bia efremu we use plastic to make sure say ekobe bia efata say the echo sanko to the right place and say it will find its way to the gutters. Finally, from the gutters, it will empty into what? Tunnel. So yes, obia enkoso because there was a plastic solution. No, it's not only EPA. Obia everybody get on board through environmental sustained.